LC Sports, ekipe ya Manchester United Red Devils ni ekipe umutoza Michael Carrick inshingano za mbere yari afite, intego yari afite zo gufata ekipe akayiha qualification Champions League, ibyo yamaze kubikora. Ariko mu byo tuganiraho hano kuri LC Sports tugaruka kuri long term project, tugaruka kuri projet y'igihe kirambye, tugaruka ku cyo ekipe isabwa gukora, tugaruka kuri ibyo ngibyo byose nyine umutoza abakoze, tukanareba ngo ese iyi project arakomeza kuyiraninga cyangwa ekipe ishobora kuza guhindura ikaba yahayalinga undi mutoza. Aka kanya bimwe mu byo twagiye tureflectinga tugarukaho ni amakuru ajyanye na transfer mu ikipe ya Manchester United, tugaruka kuri kwa mediateur, kuri mediane ya ekipe ya Man U. Of course ni mediane uyu munsi duhuriza kukuba ikeneyemo icyo twita refreshment cyangwa se reshuffle, kongeramo imbaraga. Ahanini bigaterwa no gusohoka kwa Carlos Enrique Casemiro ugomba kugenda at the end of the season, bikanaterwa no gusohoka kwa Manuel Ugarte. Yes, ntabwo biraba official, ariko uyu musore umunya Irigwe nawe amakuru azamuka amenshi aramuza no kuba yava muri ekipe ya Man U. Bivuga ngo ni ekipe ya The Red Devils igomba kuzakora investment muri median, ndetse investment iyi ekipe igomba gukora ikajyana intego za ekipe zo gutwara ibikombe. Buriya aya ma ekipe agiye gusinyisha ari icyo twita upgrade muri transfer. Tugiye kuzana umukinnyi nibyo, ariko se umukinnyi tugiye kuzana ari kuri caliber dushaka, ari ku rwego rwo hejuru ku buryo of course ari buze kugira ikintu adufasha. Ahangaha bitabinyinjiza kuri Thcuameni. Ekipe ya Manchester United yahujwe n'abamediateri barimo Sandro Tonali, ihuzwa n'abarimo Elliot Anderson. Ekipe ya Man U ihuzwa n'abamediateri barimo twanagarutse kuri Carlos Baleba, tugaruka kuri Bruno Guimaraes umunya Brazil. Ni benshi n'amazina menshi y'abakinnyi bakina hagati mu kibuga twagiye tugarukaho bahuzwa na ekipe ya Man U. URB Club, of course transfer zigiye kuza cyangwa se zigeze. Transfer nyine abakinnyi benshi cyane bavuga muri ekipe yawe, ariko twe tukagaruka kuwo ekipe ishaka. Ese imirwano imaze iminsi mu ikipe ya Real Madrid ishobora kuza gutuma ekipe ya Man U ibona Thcuameni? Nibyo tugiye kuganiraho right now hano kuri LC Sports. Ese ubundi ekipe ya Man ishaka Thcuameni? Ese ubundi Thcuameni aramutse aje hari icyo yafasha ekipe ya Man U? Ese ubundi iyo transfer irashoboka ko yanava muri ekipe ya Real Madrid akaza muri The Red Devils? Fabrizio Romano, transfer expert, transfer guru. A1 umwe mu twemera duhurizaho kari mu bambere mu makuru ya transfer. Fabrizio Romano ati for example on Thcuameni there is interest from Manchester United, that's for sure. Ati nk'urugero kuri Thcuameni hari ukuba ekipe ya Man U imwifuza, that's for sure. Nuvuga ngo ibyo ngibyo byo ndabizi neza ko ekipe ya Man U iri interested kuri signing ya Thcuameni. Uwo ni Fabrizio Romano ibyo atubwira. Agakomeza atubwira ati he's a dream target for Manchester United, but it doesn't mean that Thcuameni is going to Manchester United because he had fight with Valverde. Hari ukuba ekipe ya Manchester United yifuza Thcuameni, ariko abantu ntibaze kubihuza no gushwana kwabayeho hagati ya Thcuameni ndetse na Federico Valverde. Abantu ngo bahite bavuga ngo noneho ya transfer igiye guhita ishoboka cyangwa se igiye guhita ikunda. Igiye guhita ukunda. Ariko Fabrizio Romano icyo dukonfirme cyangwa se icyo atubwira ari shuwa cyane azi nuko ekipe ya Man U iri interested kuri signing ya Thcuameni. Ekipe ya Man U ije kureba kuri playing style, uburyo ekipe ikina, ukaza kureba kuri possible target, ushaka kuvuga uti Thcuameni ntabwo ari umukinnyi mubi mu gihe cyose ekipe ya Man U yabimubonye, cyane ko amakuru ava inside muri ekipe ya Real Madrid anavuga ko urumva iyo ugiye gusinyisha umukinnyi
nanone nawe ushobora kuzana umukinnyi muri groupe yawe, muri squad yawe, umukinnyi ushinjwa gukubita mugenzi we, kurwana. Federico Valverde yasohoye statement avuga ati abwo murabizi ko muri iyi weekend harimo El Clasico, umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Barcelona iramutse inatsinze yahita itwara igikombe cya La Liga, kandi ikipe ya Real Madrid ntabwo yakwifuza gukina idafite umukinnyi nka Federico Valverde. Federico Valverde yavuze ko ntabwo yigeze akubitwa na Thcuameni nk'uko byari byavuzwe, ahubwo yavuze ko yanyereye akubita umutwe hasi bituma atakaza ubwenge. Ngira ngo twanabigarutseho, of course abantu bagiye badukurikira kuri social media zacu zitandukanye. Uwo bita Federico Valverde icyabaye agikubita umutwe hasi yabaye nk'ahata ubwenge, atangira no kwibagirwa bimwe na bimwe, donc ntabwo yanabyibukaga. Urumva umukinnyi akubise undi bikagera kuri iyo level barwanye, bikagera kuri level yaho wenda umuntu ashobora guta ubwenge. Urumva ni ibintu biri ni skandal mu ikipe nka Real Madrid. Ariko Federico Valverde statement yasohoye yashyize hanze avuga ko Thcuameni atigeze amukubita, ahubwo yanyereye agwa hasi. Nubwo atangaza ibyo ngibyo gusa, mbibutse mu minsi ishize nabwo hazamutse amakuru yuko aba bakinnyi bombi mu myitozo hari ibyo batumvikanyeho, ahanini banabihuza na season itari nziza na gato ekipe ya Real Madrid iri kugira. Hanyuma bigahita binjyana mu kinyamakuru Football 365. Murabizi ko hano iyo ari inkuru ya transfer tuyitindaho tukareba ibinyamakuru bitandukanye byinshi, icyo byanditse byose tukabiguha neza in style. Iki kinyamakuru kirandika kiti Manchester United told one reason for Thcuameni transfer as Romano details effect of Valverde's fight. Twageze mu kinyamakuru Football 365. Ahangaha muri iyi nkuru yanditswe n'umunyamakuru bamwita Willy Ford. Iyi nkuru y'ikinyamakuru Football 365 aratubwira ati Manchester United have been told one reason Thcuameni will leave Real Madrid for Old Trafford as Fabrizio Romano explains the effect of the midfielder's training ground fight with Federico Valverde on the transfer. Hari byinshi cyane by'influence transfer ngenda ngarukaho, harimo amafaranga uri bizo gutanga ku mukinnyi, harimo umukinnyi kuba ashaka gusohoka, harimo ku mukinnyi asoje amasezerano, donc ni byinshi cyane bigenda by'influence transfer tugenda tugaruka no kuri RC Sports nkabigusobanurira. Ariko nanone icyitwa dressing room fight ukutumvikana nabyo bishobora gutuma umukinnyi ekipe yararimo imurekura akaba yajya handi. Urumva iyo ngiyo bari kaya discipline. Hano nibyo batubwira bati ibi ngibi bishobora kwafecta iyi transfer ekipe ya Real Madrid itashakaga kurekura mu gihe itashakaga kurekura Thcuameni, none ikavuga iti Thcuameni yasohoka akagenda. According to the reports, there have been multiple flashpoints ahead of the Barcelona match with ex-Chelsea centre-back Antonio Rudiger involved in a heated argument with another first-team player in the dressing room at Real Madrid's training ground in April, and this was instigated by the veteran defender. Icyitwa imirwano gushwana muri ekipe ya Real Madrid, ibyo ngibyo byo biri on the another level. Ibyo byo biri ku rundi rwego. Ewan biri ku rundi rwego. Hanyuma ahangaha Marca ni ikinyamakuru cyera mu gihugu cya Espagne cyo kirakonfirma nyine ko barwanye bikanarangira uwo bita Federico Valverde agiye kwa muganga. Nubwo umukinnyi ashobora kugaruka agasura statement, ariko statement asohoye ikaba statement yo guprotege umukinnyi mugenzi we, kuko ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo twarwanye. Of course nta mukinnyi ushobora kuza ngo avuge ngo yankubise ngo twarwanye. Ariko Marca yo mu gihugu cya Espagne irandika ko byabayeho kurwana kuri level yuko Federico Valverde we yagiye no kwa muganga. Ahanga ugahita wibaza uti ese Man U nimba ari ekipe tuzi byinshi cyane byahindutsemo,
nimba tuzi ko ari ekipe byinshi cyane byahindutsemo, yazana umukinnyi nimba kuko byabayeho ushobora kurwana na mugenzi we, byashoboka. Aha ngaha urumva ushobora guhita ushyiraho question mark, ushobora guhita ushyiraho akabazo, kuko nanone kuzana umukinnyi ashobora kuba ashwana na bagenzi be kandi uba ukeneye ko groupe muba muri kumwe, of course nanone umuntu ashobora guhita biquestioning. Gusa Fabrice Romano icyo confirma, icyo tubwira ati icyo nzi neza nuko kuba ekipe ya Man U ishaka Thcuameni, ibyo byo that's for sure. Ayo ngayo ni amakuru nzi kandi nshobora kuba nahagararaho cyane. Ubwo rero which means muri iyi nkuru ya Marca aratubwira nyine ko imirwano yabayeho. Ubwo let's wait and see, tutugeze turebe on his YouTube channel Fabrice Romano aratubwira ko ekipe ya Man U donc iri interested. Let's wait and see. Hanyuma Dutch legend bamwita Rudy Gullit, uyu nguwe yavuze ko ibingibi bibuze gutuma ekipe ya Real Madrid irekura Thcuameni nta kabuza, ko yavuze ati ni conflict nubwo sometimes ari normal thing, ari ikintu nyine gisanzwe ko abantu bagira ibyo batumvikanaho, kuba bashwana, ariko nanone ko ekipe ya Real Madrid yavuga ngo turagumana umukinnyi nk'uyu ni ibintu bigoye. Yabigarutse yaganira na Metro uwo bita Rudy Gullit, avuga ati biragoye cyane ko Thcuameni yagwa muri ekipe ya Real Madrid nyuma yo gushwana na Federico Valverde. Ubwo rero ekipe ya Man U of course kugira aho bihurira niyo mirwano nuko gutumvikana muri ekipe ya Real Madrid kuba yabona Thcuameni, itamva ko iyi ni inkuru ni affaire à suivre. Inkuru turakomeza kugenda tugarukaho hano kuri LC Sports, tukareba ese abantu uyu musore uyu mukinnyi w'umufaransa ya joining ese wo ku giti cyabona ari umukinnyi waza akagira byinshi cyane afasha muri Median. Ubwo ushaka kugira icyo tubwira hano kuri LC Sports. Hanyuma bita bituma mbitwarana neza cyane na Ederson, umunya Brazil, umwe mu bakinnyi beza b'abahanga bakina muri Median, nawe uhuzwa na ekipe ya Man U. Ederson tuzamukana nandi makuru ya transfer muri ekipe ya The Red Devils neza cyane in Cairo hano kuri LC Sports.